Vlogmas dan 12. Dobro jutro ljudovi, dobro jutro. Evo ja sam svoju kavu popila, bila na pošti, točno je 10 sati i jurim doma spremat se. Čekajte da me neko ne bubne. Gužva je nešto, gužva. Jurim doma spremat se i sve završavat, jer danas je veliki dan, završetak Place of Creators natječaja. Danas na večer streamamo live od 7 sati na Facebook stranici Place of Creatorsa. Mi kao žiri, nas par ambasadora Place of Creatorsa, biramo 10 pobjednika cijelog tog natječaja. Veselim se. Dosta natjecatelja i ambasadora je stiglo jutros iz Beograda, iz Bosne, iz raznih dijelova Hrvatske za današnji event i tulum koji imamo nakon svega. Toliko sam sretna, uzbuđena, ponosna na cijeli tim Place of Creatorsa šta su napravili, sam da sve to danas dobro prođe, niko sretniji od mene. Prvo u 2 sata se nalazimo na ručku, nas par plus ekipa iz Place-a, tako da eto, veselim se. Snimat ću sve danas, a sad prvo idem doma napraviti sve što imam, pa se čujemo poslije. Ćao! Na kakvu ekipu ja naletim? Mišu moj! Za koliko odlaziš? 20 minuta. Eto vidiš. I da, sad i naletimo na pješačku se na na kraju. Da. Tebe sam prvog skužila, stojim tu vani. Ćao! Pogledajte ekipicu. Andrija. Ćao! Miš, moj dragi. Mi idemo za 5 minuta. I ostatak, ali već. Ljilja moja. Ne vidimo se. Ali doći ćeš inače u januaru. Naravno, moram doći. Striček V. Ja te jedino zovem Zoe, sve jedino, to mi je tako cool. A znaš da mi svi vloger koji me drži zove me V? Ozbiljno? Z i tačka. To mi je tako cool, to mi je fora i to mi paše za tebe, znači skroz. Legende. Ćao Denis, bok Mark. A kako ćete vi? Tam je Mandiše. Pa tamo je trg, da je. Natalija, a rođena u Zagrebu. I gotovi smo sa restoranom, sad idemo snimiti nešto jako zanimljivo. Idemo do trga, dosta je zima, ja se u vrećici nosim outfit za poslije za presvuć. I u 7 sati počinje live cijeli event, jedva čekam, veselim se. By the way, prvi put sam tu na Europskom trgu, da uopće tako lijepo se osjeti, onaj fakt predobro izgleda. Znam da se hoćeš ugurat, znam da hoćeš. I gotovi smo sa snimanjem videa na Gornjem gradu, sad idemo još do Svenkija popiti cugu na brzinu i onda idemo prema klubu, počinje live, veseli smo, uzbuđeni smo i jedva čekam da vidite video koji smo snimili gore. Ne znam, super je dan, uživamo i jedva čekam vidjeti svu ekipu svih natjecatelja, to jest finalista Top 50 Place of Creatorsa.
to je cijela ekipa. Ne znam koliko možete vidjeti, ali sve polumrak neki. I ovdje ekipica. Mi smo tu na pozicijama, sad me bolje vidite. Uglavnom još malo počinje, Marina je se zbuđena. Onak, baš je. Danilo je se zbuđen. Mogu mi se spavati. Spavati se. Izabrati ovaj top 10, znači što je bilo toliko videa pogledati, neki su bili toliko užasni da jednostavno ti pokvare ove dobre što gledaš posle toga. Tako da uopšte nije bio lak posao izabrati prvo mesto. Inače, što ima? Da, generalno ništa prepametno. Banal kanal. Priđi. Nemoj da plačeš. Vidi Lucija, prvo mjesto! Izvolite, 15.000 kuna. U Venecueli možeš kupiti Venecuelu. Pa čestitam ekipa! Ti ćeš plakat? Koji su vaši komentari, vidi? Ne znam, za početak like i subscribe. Obećajemo da ćemo snimiti i treći video, Ivane. I ako dobivamo mjesečno 15.000 kuna, onda ćemo snimati još videa. I hvala svima sa naših skromnih 400 glasova s kojih smo prošli u ovih top 50, to jest 3, to jest 1. Ne znam. Mame će biti jako sretne. Lucija, pričaj nešto na španjolski, niko ne razumije. Tortilla.